Lining Lysol not ki Chanabi Amadi Harau Tiambaga Loinangasi Manipur over Chahi Hobart Nomit, Sazibu Nomapan, but Chairao Bangkok. National Highway needed talking about accidents Singh Da Sokpan Nanglava Singh, Chief Minister Nong Thombam Birana, the PWD Minister Bishwajit Haktengana Yang Singh. Jingamasung Tam the Ladybird Miam, the PDS Ki Chak Tung, Chak Manana, Panghangani Haina Minister Karam Shamna Pungokray. Amasung More the Mapangal Kanba IDM Pokai Crate to Dokwa Asokapan Yahokray. Krumzari Domiang BBC Impact News ni Prime Time Manipuri News Bulletin Day Kaidem Gentis in Hujapungja si Faub Gimmer Boxing Mayam Pizari Ahaba Maktada Sazimu Noma Panba Cherawuna Lakpada Miam the Impact TV ki Maikai Daki Anoba Chahigi Yaipa Boxel Pizari Hazik Pau Machakaina Pizari Maitai Singi Anoba Chahi Hobugi Kumhei Sazibugi Noma Panba Cheraw Bangasi Miam na Harau Tiambagaloina Manipurgi Mafungkia da Pangtok na Kre Taramasi Maitai Ning Tau Fambal Chagi Matamdagi Hauduna Pangtok Pahauki Haina Tazanari Numidasigi Mapung Oiba Sakta Mama Oina Yum Kai Sengdoklaga Lining Tau Sanamahi da Atenpot Katli Atenpot Sing Adusu Yauna Ningtina Tong Taklaba Chak Insangadu Yumgi Ahalna Tongal da Duk Tangmegaloina Layoi Kraba Ahalaman Singi Mafam da Katuna Henna Afaba Punsirol Amagidaba Tawni Jay Loinana Matel Lukoi Sing Adu Leminaba Yum Tong Sing da Yelaga Tung da Yumgi Mui Singa Amatta Oina Harau Tambaga Loinana Matel Lukoi Sing Adu Chaminai Tungda Nungtilgi Matamda Miam na Manak Nakpada Labor Ching da Kaduna Cherau Bugi Kumhayasi Sarugyanay. Ngasi Sazibugi no Mapanba Cheraubuna Lakpada Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na Manipur Miam da Anoba Chahigi Yaifa Pogzel Pirakli. Masi koi maitigi Sazibu Cheraub Ying Ano Chayu in a Lakaseda Quigi Anoba Quigi coalition government Quigi BJP Nalitova NPP na support over a Quigi Maiki Degi Prazamiamu Quigi Anoba Chayisina Lakada Anogo Yaonama Poralaga Anogo Manipur Anogo Hena Chakapa Anogo Hena Kamiyawa Naknaba transparent over Adugumba government Ama Purukpak Namnaba Adugi Wakal Sukai Tamzi Adugi Lena Kakwigi Praja Miam Namata Lagi Chaisi that Maya Pena Adu how they are no kids of Kapa or never had Agita Tegi doing wish to Sazibogi Noma Panba Cherauba Kumhegi Sarokam Oina Ngasi Seloi Langmai Chingu Semgat Sagatpa Panthau Lining Loina Sinduna Chingu Nongpok Ahalakpa Tawni Kre Infaliski Manung Chana Nongmai Chingi Tharo CB Lokta Labor Chingu Nongpok Ahalapa Ki Kubamda Yamlaba Miam na Hekat Lekat Tamduna Tawni Jaki Laiba Mayamsi Nijarubadagi Magi Tung Bahaitare Kamtina Maru Ibudok Kamti Haki Hase Amtang Nijabachelo Maktumba Ibudoda Sajibu Noma Pan Basarawada La Aga Jingu Nompok Aharaba Ibudogi Kai Pamda Punging Wakana Ning Ba Amam Nining Ba Mamam Ningagati Tungi Hydranga City Laiba Miam Sina Adum Pramani Jairauba Numitki Nungtilgi Matamda Miam na Manak Nakpa Ching Singda Kaduna Lai Krumbugi Thoram Sing Mamang Ngaidagi Pangtoktuna Lakli Ngasi Tangwayban Jairau Ching Desu Miam na Jairaubaga Mari Lainana Ching Kabagi Thoram Pangtoki Ahal Naha Angang Kaktana Yamlab Miam na Ching Kanaraki Ching Matak Amadi Ching Kongda Makal Makha Kayagi Potlam Kaya Suyondana Arakba Singi Pukning Ching Setki Mamang Chahiga Yangnabada Handaki Chahina Ching Kaba Amadi Pocha Yonbugi Chang Hengat na Uba Funky Ching Karakpa Mioy Sing na Makoy Makoy Oiba Mots Sing Impact News ta Fondaroke.
yam nungai yam kan tok jai pen jai handak ti cherau bosida kan tok daba wata padaba nungai ai phaba lakata wo mali he bungo maten ji sure yongchak ironba kobi sak khamen ga yongchak ka thongba adagi papora adagi bora makhan sure ngai ai phaba tangdu leitaba manipur ji irang da dum oidana da leidana ko adu anu sinadaba leiba mayam che nungsi chanana ingna tapna leiba amtang du pam yam nungai yam kan tok jai pen jai Chief Minister Nong Thongbam Biren amasung Works Minister Thongam Bishwajit na luchingba team amana thasigi kunga taretta National Highway Imphal Ziribam amadi Imphal Dimapur lambi gi laibak thiba thodok singda soklaba miyoi sing hak thengna na chatuna unakre asokpa singda lupa lishing yankai khusina kibaga loinana lamdamasida helicopter ambulance leiragani haina Chief Minister na phongdokre noktil punghom taba matamda Chief Minister Nong Thongbam Biren Works Minister TS Bishwajit amasung Manipur government ki civil amasung police ki makok thongbo official sing Yauba team aduna Rims Hospital gi surgery ortho amasung ICU da laikatnariba asokpa sing gi manakta changduna unaki Chief Minister na asokpa sing aduda pangba yaba mateng sing pigani haina thazabasu piki tungda Chief Minister amadi mahaki team sing adu Caesar Hospital Raj Madi City amasung Janims da laikatnariba asokpa sing yengsinba makhatana chatki Rims da asokpa sing yengselurba matung paumi sing unabada birena thokiba thodok asi laibak thiba thodok ni haina phongdok lamki Impact News na Mapal Lamda Highway Singda Emergency Response Team Thamliba Adugumna Manipur Gidi Thamnabagi Kari Karamba Wafam Laibagi Hangbada Birenna Atub Matamda Lairagani Loinana Chingi Lam Singi Kudong Chadaba Asi Yenglaga Helicopter Ambulance Service Su Thamlagani Haina Phongdoki खरगरा सोकपसिंगसी डाइरेक्ट भी यौनब लाक्सबा हाइतारे ना येंगसु येंगनिंगबा अदुगी तौबने अदुना मसे ख्वाइदगी हेना लाइबक थिबा थौदोंने अदु मै मन लेहौरी बे मनुंगी करिगे अवा के तौबदे खोय गवर्नमेंट सबसाना खोय सरुक याय अदु करिनो तानरगा करी मटिंग पांगबा याबा तोप लेबसु खोय होना जगे खोजे खोय याम चेंज बलानी हंदक चलुबा अदु उनबा काना खोय डिफरेंस खोय इवन खोय हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस को प्रोवाइड तौना बाहाय तारेको अथु कागी सिंगल लमारा टेरेन सिंग द संग बंगमदबा वारिबा मयामसे तौना बदुगी प्रोविजन बग्यावे हेक जस्ट लेरम बेकम सिंगसे am thuna khoi men khana badawani Lakadriba chahi manga sida Manipur gi Praja Singda PDS ki potlam singi chakthung fanghanaba angamba thakta hotnagani haina CF and PDS ki Minister Karam Shyam na phongdokre wafamasi ngasi LJP Manipur State Unit na Sinduna Palace Compound da leiba lamyan ba sanglen da handak nauna Minister oiraklaba Karam Shyam okpigi thoram da phongdokibani ngasi gi thoram adu da tramathoi suba State Assembly election da LJP dagi Nauria Pakhang lakpa Assembly constituency da mirep oikiba Manoranjan Wanghoi da Moirang Mayum Thoiba Bisnupur da TH Prameshwar amadi Nungba da Matthew Golmaishu sarukyaki Karam Shyam na makha takibada politics tadi khangba kallaba matamda mai pakani masida party pikpa chawba leite mathangi mikhal dadi party asigi oina sit taruk tagi taret fawba kaba ngamnana ba honagani haiki Shyam na makha takibada mamang da state asida pukchak da politics tawbadagi miyam na awaba kaya nangkre masi handakti thoktanaba mahakna chana hotnagani hairi leiba ama chakhatpa haibasi luchingba aduda kathokpagi gun yauraba kanda oigani Manipur gi chingi district singda ahenba mityeng changduna thong manana chakhat hannaba paliba government asina hotnagani ching chakholaba matamda politics integration ama purakpa ngamgani haina su Shyamna makha taraduna phongdokki Pukshakta leadership natraga leibak nusiba mayam amana karabar tawriba lamdam ne sida dum chokatoi tha si yengbiyo consumer redressal ana website ama lairabani masi function tawalaga sarkar gi bi basing chaksin si karai ga manghal lige kanana mat lige haidana Manipur gi praja singda gi hadi akoi as a minister natraga department da hadi complaint tawalakwa Madugi manghali ba coaching ado madugi tai the responsibility fix tauna na bokana bakanda ngasi lepsari ba ina Manipur praja gi interest laita lair gi interest sabsaba tai ta ma shoi na lawgane matang sa the break amlong ske Manipuram di malangi tungan i pauk single in na koi break ti yam tunan Impact News mi eng ta dun lebi
ब्रेक मतुंग मैम अमुक हन्ना ताराम लोकचरी हौजिक बुलेटिन असगी मखा ताबा पाउसिंग मैम द पिजरी तरामाथोई सुबह मणिपुर असेंबली इलेक्शन द सिंगजमे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियाम की मिहुत ओइना माई पालख्रबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर युमनाम खेमचान ओकपगी थौरम अमा पांगथोखरे याउसिंग स्पोर्ट्स कमिटी युमनाम लेकाइना सिंदुना युमनाम लेकाइ युमजाउ लाइरेंबी लंपाक्ता थौरम असि पांगथोखी थौरम अदुदे असेंबली की स्पीकर ओइबता नतना कॉन्स्टिट्यूएंसी सिगी एमएलए वाई खेमचान हाई बीजेपी ने लुचिंगबा अनोबा गवर्नमेंट असिना करप्शन की मायोक्ता लैदुना अचुंबा माइकैदा थबक तौरकनी हाइबगी चाउना थाजबा लೈ स्पीकर मखा तारदुना हाई लेबाग असिदा पीडीएस की मखादा पिथरकपा चेंग कया मियामदा यौहंदना लंबखांगदा लोइसिनबा कांगबु अमा लैरे फत्रबा लाइरबगी चखाउ थदत्पा गेंग खुटपु सिंह मुथत्पा मतम ओइरे अमसुंग फत्रबा मियोइ सिंह असिगी लांगदा थुदनबा मियाम पुन्ना होनमिनसी हाइना स्पीकर नम अपील तौकी पीडीएस आइटम की चेंग कनोबागी अखोगी फेब्रुवारी वागी सिंथोकरे हाइबो पोर्ट अमखक लेरमी थिगलुरकांदा सिंथोमदे ट्रांसपोर्टर की गुडो अमद लेये मदु एप्रिल थाद पुन लोबिरो आइन हाइरे अना मसी खरा केंद्र खुदिमकते मेसेज पिजनिंगिसी मसी खरा थिगत पखरा कंद्रगदी मसी लमखांगदि हेग मांगनबगी सिस्टम खक मणिपुरदा लेरमबसी मसी अखोई ऑनरेबल एमएलए तोान तोान केंद्र की सिंगदसु मसी थिगलनिंगी थिगललकांदा अचुंबा अफबा अखोगी लुपा अहुम बीबा चेंग ऐसी लाइरब प्रजासिंगी चानबनी लाइरब प्रजासिंगी सखाउदा करबा तौबा अदुगुंबा कनो मखोई गेंग कांगबो अमा मणिपुरदा लेरे मसी अखोई मरु पुना मुथतपदा मतेंग पांगमिनसी मोरेदा मपांगल लेबा आईडी अमा पोखाइख्रे थगदोक अदुदा अशोका पंडी अमता यावहौद्रे आईडी अदु ngasi युपुंग निपान ग मिनिट निफु चटपा मतमदा मोरे वार्ड नंबर 2 दालपटी लेकाइदा लेबा शिव मंदिर गे गलीदा पोखाइखिबनी आईडी पोखाइबा अदुदा मंदिर अदुगी चेकपल द फिट अहुम लोम लाउना काइखी बॉम पोखाइबगी पाउ हेक फंगबगा मोरे पुलिस अमसुंग तरामथोइ सुबा सम राइफल्स के पर्सनल सिंग लाक्तुना मफम अदु यंगसिनकी आईडी अदु हौजिक फाउगी ओइना कनाना पोखाइ हलंबनो हाइबा खंगबंगमद्री इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मरीदा मंदिर अदुगी हेक मनिंगदा लेबा थांगपाउ हाउकिप कौबा मियोय अमगी युमदा आईडी अहुम थमलंबगी थौदोक्ति लैख्रबनी हाइदि ngasi pung nipan 8:45 da si bom pokhai base hill tribal council gso all more tribe leader mak ai khoi na loi na kandam tore kana no na khoi na sigumba more manuna to base kari pambra asigumba civil amuk hodringa ai khoi na appeal to jiri adu kandam to jiri kana khoi da basu kana na haro oi basu Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Government of India की मखादा स्वच्छ भारत मिशन की सरक अमोइना स्वच्छता पकवादा हाइबल लूनान थम्बगी प्रोग्राम अमा दोलाई थाबी बैरेज प्रोजेक्ट चथखरे नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन लिमिटेड NPCC न सिंधुना हौकिबा मार्च तरागा तरुक्तगी हौदुना क्लीनलीनेस कैंपेन असि चथरकपनी थासगी कुंट्रागा माथोई फाउबा चथगदरबा अकोइबगी फिबम लूनाना थम्बगी कैंपेन असिदा सरुक याखिबा NPCC की डायरेक्टर मनोहर कुमार न हाई भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न पाइखटपा क्लीन इंडिया कैंपेन असिबु माई पाखनगे हाइरबदी मिपुम खुदिंगमकना युम युमदगी हौदुना अकोइबगी फिबम लूनाना थम्बा पुनमक मथौ ताइ हाइना फोंदोखी Cleanliness Drive and Shramdan. The project Dolai Thabi was chosen for this particular event. The name was given by NPCC Limited to the ministry, and ministry has asked us to organize this program. We have taken along with us, you can very well see the children of the schools, the people around this area, the local people, and the project authorities also, they are also with us. They have joined hands with us for this cleanliness drive. Kashampa Junction dangasi numit yung bamatung pung ama helakpa macamda Santroka amaga Oltor Autorikso amaga Thomzin Nabada Autorikso da tonglakpa miyoy mari sokre Autorikso aduna changa ngai romdagi Imphal tamna haigalakpani aduga Santroka aduna wahengbam laikai romdagi haigalakpada laibaktiba thawdogadu thokibani Phibamthina soklaba Autorikso adugi number na MN01A B5960 ni aduga Santroka adugi number na MN028383 ni soklaba Singh Hospital da pukatuna laikanakre
Nupama Nongmei Bom Yauna World is Yours Tablet Kaloina Tragani Suba Air na Fare Farba Mu Edudi Technopal the CS Tongaulal Mate Chahikun Sure Apokwa Tat Kozang Mate ni Thogolan Asi Ngarang Nungtil Pung Hum Taba Matamda Kuding Tabi checkpost Achat Awok check Tawuda Fabuni Hairi Farba Muidagi 9mm pistol Ama magazine Ama Kapayari Maru Tara Chinese hand grenade Ahum Roll is your tablet packet Nimfu sale oine lupalishing ani mobile phone Ama funky ARG personnel sing na Wahang Pong Tawuda Mahak Masamak Asi smuggler ni Haina Fongdoroki Hairi और द बुलेटिन से हेडलाइंस अमुहन मैम थमजगे लाइनिंग लाइसोल नाट की चनबी अमदी हराउ त्यामबग लोइना नंगसी मणिपुर दा अनोब चही हौब नुमित सजिबु नोंग पानबा चैराउब पांगथोक्रे नेशनल हाईवे अनीदा थोकेबा एक्सीडेंट सिंग दा असोकप नंगलब सिंग चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन अमदी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थोंगाम बिशोरजित हकथेंगना येंगसिंग्रे Jingam sung tam da later miyam the PDS ki chakthung chak manana panghangani haina minister Karam Shyam na phongokre. Amasung more da mapangal kan ba IIT mapokai kre prodokwa sokapan yawhokre.